Birasa naho ibintu byamaze gusubira irudubi bigenanye n'amakuru amaze kutugeraho. Reka mbabwire ko tugiye kwinjira mu makuru y'ubutasi gusa, keretse izi nkuru nke tubanza kubabwira zibigenanye nuko abasirikare bari hagati y'190 na 300 ba Afrika y'Epfo n'abibindi bihugu baje mu butumwa bwa DRC bavuye muri SADC bamaze gusoka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basubijwe iwabo. Bikavugwa ko ari abakomeretse bikomeye, harimo abasirikare kazi ba Afrika y'Epfo babiri Batwite, ndetse ukongeraho ko harimo n'abahungabanyijwe n'intambara bigendanye n'ibyo babonye ku mirongo y'imbere ku rugamba bagahamuka. Nabo bari muri iyo mibare y'abavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abandi basirikare basanzwe bo bakaba bakigoswe n'intare za Sarambwe ku mirongo y'igice kibigo bafungiwemo nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ese kubera iki abasirikare ba SADC cyangwa se ba Afrika y'Epfo batari gusoka ku butaka bwa Goma? Amakuru ingenzi agira ati: ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa bushaka gukomeza gufunga igisa n'urukuta rwo kwemera ko banyuzwa ku butaka bw'u Rwanda ndetse no kwemera gusiga intwaro. Ntabwo bashaka kubyumva, ari nayo mpamvu hari gutwarwa n'ubundi abadafite imbaraga bakeneye ubutabazi bw'ibanze. Ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo ngo burashaka gusohoka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, mu cyubahiro ngo gikwiye igihugu gikomeye muri Afrika. Ibintu intare za Sarambwe zidakozwa. Ati niba mwarafashwe ku mirongo y'imbere ku rugamba mugatsindwa, mugomba gusiga intwaro zose kuko mwazizanye kurwana ku butaka bwacu, nta kindi mwazizaniye sindabo zo kongera gufata ngo musubize mu bihugu byanyu. Bikavugwa ko kandi uburyo bwa diplomasi nabwo buri gukoreshwa, ari nabwo bwakoreshejwe uyu munsi kugira ngo hirindwe ko haza kugaragara amashusho y'imfungwa ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zisohoka mu rwego rwo kugira ngo batange icyubahiro kuri Afrika y'Epfo, nk'uko bamwe mu bari mu nzego za diplomasi mu ntare za Sarambwe bakomeza kuturya kara batubwira ko Afrika y'Epfo ikomeje kwigira nk'ikaze kandi ko yamaze gutsindwa urugamba. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera, ariko byose biragaragara ko izingiro ry'uburibwe riri ku butaka bwa Afrika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa, ari naho ikarita iri gucangirwa kugira ngo Afrika y'Epfo ikoreshe Uburundi, kuba Uburundi bwaba izingiro ryo guteza ibindi byago bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyo kimwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari amakuru yamaze kumenyekana mu kanya gato gashize, ari nayo tugiye gusesengura bigashingira no ku yandi makuru y'ubutasi yamaze kugera hanze. Ikaze mwese, reka mbabwire ko ku mirongo y'imbere ku rugamba inkuru zihari ari uko hari kumvikana amasasu make atarayo gutsimbukana, ahubwo ari abagamije ibitero shuma nko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi gishaka kwigiza inyuma intare za Sarambwe, ariko nazo zikagaragaza ko ziri mu mayeri yandi. Amayeri akomeje kugaragara rwagati mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ko intare za Sarambwe zambaye igisivili ari nyinshi cyane ku buryo bishobora kuzatungurana umunsi umwe intare za Sarambwe ziri kugenzura uyu mujyi, nta n'umuntu uza guteza akaduruvayo kuko barimo barakora ibintu by'amasuku mu buryo bw'ibanga rikomeye, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Rero izo ni inkuru zisa n'izidakomakomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka mbingeze mu nkuru z'ubutasi. Amakuru ya mbere yagiraga ati: hari intumwa ziherutse z'u Burundi kuva i Burundi zerekeza i Kigali, harimo umukuru w'intara ya Ngozi, umukuru w'ibikorwa by'ubutasi by'igisirikare cy'u Burundi, binjira ku butaka bw'u Rwanda. Bivugwa ko baje gutakamba no gupfukama kugira ngo umwuka mubi wakomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi ucururuke. Ayo ni amakuru ahari ari kuvugwa ku mihanda. Indi nkuru ya kabiri igira iti: urugendo rwa Perezida General Neva i Kinshasa n'urugendo rusa no kubwira Kisekedi ko ibintu bishobora kuba biri kuzamba. Bikavugwa ko General Neva, perezida w'u Burundi, yaba yahagurutse Bujumbura mu mugambi wo kotswa igitutu n'abakomeye mu gisirikare ndetse no muri politiki y'u Burundi, ko mu gihe intare za Sarambwe zaramuka zigenzuye Uvira ko igihugu cyabo cyaba kinje mu bisa n'akaga gakomeye bigenanye nuko batari kurebana ryiza n'u Rwanda ndetse na Tanzania, ibishobora gutuma ubuzima mu Burundi bwaba bubaye bubi cyane mu gihe intare za Sarambwe zakimura kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
bigenanye nuko yatumye igisirikare cy'u Burundi gifatwa nk'abagambanyi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara bahanganyemo n'intare za Sarambwe bafasha ubutegetsi bwa Kinshasa. Bikavugwa ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba yagiye kubwira Tshisekedi ko hari indi migambi ishobora gukoreshwa intambara nikomeze kugirwa iturufu ya mbere kubera igitutu cy'abamwe mu bategetsi bakomeje kwereka Ndayishimiye ko rwose batazanamushyigikira mu gihe hakongera kuba amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Burundi, kuko biri kugaragara ko afite gucanga iyi turufu ntizashyira ubuzima bw'abarundi mu kaga gakomeye cyane. Indi nkuru rutura ikomeye cyane mbere yuko twinjira mu makuru make agenda avuga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ati urebye ibikorwa biri gukorwa n'intare za Sarambwe muri Uvira birasa naho ari amayeri akomeye cyane. Uburyo bageze kujya gutanga umusada kuri twirwaneho bakirengagiza kwinjira muri Uvira birasa n'ikintu bihishe gikomeye. Urebye uburyo byavuzwe ko ari abasirikare ba leta ya Kongo FARDC basotse muri Uvira bakerekeza Kalemi, ariko bamwe bakongera kugaruka barimo abawazalendo ndetse bakagarukana n'abasirikare b'u Burundi bakomeza nabo kwiyongera muri ibi bice by'amajyaruguru hafi n'umupaka na Kavimvira. Biragaragaza ko hari ibitendo byaba biri gutegurwa kuba byaba. Ibi ngo bikerekana ko haba hari imbaraga ziri gukorwa kugira ngo habeho ubwumvikane ku mpande zose, yaba intare za Sarambwe zikumvikana n'u Burundi n'igisirikare cya leta ya Kinshasa kiri muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko aya ni amakuru asohoka ku ruhande rw'abari ku ruhande ya Tshisekedi, gusa twateye icyumvirizo gikomeye cyane. Turibaza tute kuki Afurika y'Epfo ishaka ko ingabo zayo zamaze kugoterwa mu bigo zicumbikiyemo muri Kivu y'Amajyaruguru zihabwa inzira ku kibuga cy'indege cya Goma, cyangwa se zikanyura umuhanda zikerekeza muri Kivu y'Amajyepfo zakinjira mu Burundi zakerekeza Lubumbashi, ariko ntabwo ngo bashaka kunyuzwa mu Rwanda. Amakuru y'ingenzi ava i Pretoria muri Afurika y'Epfo kwa Cyril Ramaphosa, by'umwihariko muri ofisi z'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo, amakuru avuga ko harakomeza n'ubundi koherezwa umusada wo gufasha ubutegetsi bwa Kinshasa muri Haut Katanga, Lubumbashi ndetse na Bujumbura. Bikavuga ko uyu musada wabugambira ibindi bitendo bidasanzwe byaba bigambiriye kugamburuza abafasha ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagasubiza inyuma intare za Sarambwe. Umwe mu bakomeye mu itangazamakuru rya Kinshasa yabwiye imboni dukesha aya makuru ati Perezida Tshisekedi yakomanze inguni zose, ariko asanga ikarita arimo arashaka gucanga yaramaze gucangwa kera nabo ku ruhande rwo bahanganye b'intare za Sarambwe. Ibitendo birimo biratekerezwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa na Afurika y'Epfo ndetse na Bujumbura birasa n'ibizafata ubusa, kubera ko mu gihe bo bari kugerageza ibitero byo mu kirere, yaba kwifashisha indege z'intambara zisanzwe ndetse na za drone, ni nako uwo bahanganye ari w'intare za Sarambwe iri guhabwa ku rundi ruhande uburyo bw'ubwirinzi buhambaye cyane, ku buryo intambara ishobora kuzaseberamo ingufu z'igihugu gikomeye nka Afurika y'Epfo mu gihe cyakomeza gukoresha indege zikatwikirwa mu kirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru y'ingenzi avuga ko kuva Afurika y'Epfo ya Cyril Ramaphosa iri gushyirwaho igitutu imbere mu gihugu, ari byo bishaka kugaragaza ko Cyril Ramaphosa ngo afite imbaraga, ashaka gutanga ibihano muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ibivugwa ko mu gihe yakora ikosa iryo ari ryo ryose ku gukoresha operasiyo yo kwinjira mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe, ngo abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu bigo bagotewemo n'intare za Sarambwe bashobora bo ubwabo kuzahita bose batakaza ubuzima bwabo. Bigakekwa ko Cyril Ramaphosa ashobora kuba ashaka gutanga ibitambo by'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Amwe mu makuru y'ingenzi aravuga ko hari umubare w'abasirikare utaramenyeshwa abari bo bose mu nzego z'imitegekere, yaba mu gisirikare na politiki bya Afurika y'Epfo, bamaze gusohoka mu gihugu cyabo berekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa ko byaba ari mu mugambi wo kugira ngo n'abazagwayo batazajya bamenyekana, nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ku rundi ruhande ngo hari umugambi wa Perezida Cyril Ramaphosa wo kwemerera ubutegetsi bwa Bujumbura akayabo k'amadolari menshi cyane kugira ngo igisirikare cya Afurika y'Epfo mu gihe cyajya
gisoka ku butaka bw'u Burundi bakambara impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi, bikavugwa ko baba binjira nkaho ari abasirikare b'abarundi binjira ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho kugira ngo bakoreshe idarapo rya Afurika y'Epfo. Amakuru akagira ati none mu gihe bafatwa miri byajya bisobanurwa gute ko bajya bashyirwa imbere y'itangazamakuru bagasobanura uburyo bambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Burundi kandi ari ab'Afurika y'Epfo? Bikavugwa ko icyo kintu ari cyo kiri gusobanurwa mu buryo bwimbitse. Bikavugwa ko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yari Kinshasa ku mugoroba aganira na Perezida Tshisekedi, iyi ngingo ariyo baganiriyeho cyane. Bikavugwa ko Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa bari kugerageza kumvisha Perezida Evariste Ndayishimiye kumuha akayabo k'amadolari y'amanyamerika menshi cyane kugira ngo yumve uburyo igihugu cye kigiye kuba igice kigomba kugenzurirwaho urugamba rwo kuboza ibice bigenzurirwamo n'intare za Sarambwe muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Hari andi makuru y'ingenzi agira ati mu gihe abasirikare b'u Burundi bamwe n'ab'Afurika y'Epfo ngo baba baracitse uburyo bw'urugamba rwari ruri kubera muri Bukavu, bahuye n'urukuta batakekaga rwari rwamaze kugota amajyepfo ya Bukavu, berekeza umuhanda werekeza mu ntara ya Maniema muri Kindu. Amakuru y'ingenzi akavuga ko mu gihe koko ibi byaba ari byo byaba biganisha ku kuvuga ko abari muri ibyo bice bashobora kuba bagiye kubona umusada wa Afurika y'Epfo ku basirikare bari Lubumbashi, ku buryo bashobora kuzikusanya bakatakira rimwe. Ari nako amakuru avuga ko Hibu Special Force mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo iri kongera kohereza abandi basirikare mu burasirazuba bw'iki gihugu kugira ngo baze gutera ingabo mu bitugu mu gihe umugambi wo kwataka baturutse inyuma ndetse n'imbere ku butaka bw'u Burundi bazamukana intare za Sarambwe ngo bazisubize mu bice zaturutsemo waba utangiye. Gusa birashoboka ko yaba ari amahirwe make y'ibyo bikorwa byo kuba yagerwaho nk'uko amakuru y'ingenzi atugira akomeza kubivuga. Reka mbashimire ku makuru y'ubutasi twari tumaze kwicaraho tugezeho, turavuga tutureka tuyabagezeho, turacyabategura izindi nkuru zikomeye cyane. Asante sana. Nibyo ikaze ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwabyumvise ko ariho duteye amata ku bigendanye n'inkuru zikomeye ziri gusohoka mu bitangazamakuru bikomeye mu isi ku isohoka ry'abasirikare ba Afurika y'Epfo. Bivugwa ko atari abasirikare bose, ahubwo hagiye gusohoka inkomere n'abandi bafite ibindi bibazo bikomeye by'ubuzima bagiye gusohoka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abivuga. Buretse ibyo kandi turaza kwerekeza muri Uvira aho urugamba rwongeye guhindura isura. Bivugwa ko uburyo bw'ubwirinzi cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga buri gukoreshwa n'intare za Sarambwe bumaze kugora drone zaturutse mu gihugu cy'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Reka mbabwire ko dufite byinshi bikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga tugiye gusesengura bigendanye n'amakuru asohotse atugezeho muri aka kanya. Ikaze mwese. Amakuru ingenzi yatugezeho aturuka muri Afurika y'Epfo, by'umwihariko ku munyamakuru ukomeye cyane wo muri iki gihugu, umwe mu banyamakuru twavuga ko avuga inkuru ziremereye cyane, witwa Sofia Makowena. Yagize ati birashoboka ko ari kubura amasaha make ng'ingabo za Afurika y'Epfo zakomeretse n'izindi zagiye mu butumwa bw'amahoro bwa DRC ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zitangire gucyurwa iwabo. Aya makuru niyo twahise tugenda nono kugira ngo tumenye buri kamwe kose kibiri kubera indani mu kigo cya Mubambiro ahari Sadeke harimo ingabo za Afurika y'Epfo. Amakuru y'ingenzi atugeraho arasobanutse neza. Umwe mu mboni zacu uri Goma ati ibiri kubera muri Goma ntabwo turabisobanukirwa neza. Ku muhanda uva Mubambiro hari imodoka nyinshi za Loni zirimo ziranyura muri uyu muhanda. Birashoboka ko haba hari abasirikare bari mu kigo cya DRC cya Sadeke Mubambiro bari kuzanwa hano rwagati muri Goma berekezwa ku mupaka. Aya makuru niyo twabonye aturutse ku mboni, ariko ntabwo twagerageje kwizera 100%. Twateye icyumvirizo ku mupaka munini wa Grande Barriere uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda kugira ngo tumenye neza niba koko biteguriye kuba bakakira. Amakuru twagezeho ku mupaka
asobanura neza ko hari imodoka z'umuryango w'abibumbye ziteguriye kuba zaherekeza aba basirikare ba Afurika y'Epfo bagiye gukurwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'igihe batsinzwe urugamba bari bahanganyemo n'intare za Sarambwe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025 ubwo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma wajyaga mu biganza by'intare za Sarambwe. Amakuru atugeraho ava mu bari mu gashami ka MONUSCO kari hano kuri Grande Barriere avuga ko ari abasirikare 160 ba Afurika y'Epfo bakomeretse, ariko bikavugwa ko harimo 5 b'indembe ku rwego rwa nyuma rushoboka bashobora no gupfira mu nzira cyangwa se bakaba banapfira aho bari uyu munsi. Bikavugwa ko harimo n'abagore batwite 2 bagomba kwerekeza iwabo. Amwe mu makuru y'ingenzi kandi atugeraho aravuga ko mu gihe Afurika y'Epfo ikomeje n'ubundi kotswa igitutu cyo kugira ngo ikura abasirikare bayo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo yongeye kuzana igisa n'icyafashwe n'ubutesi mu bigendanye na diplomasi ku nyeshyamba. Afurika y'Epfo iti niba mudashaka ko muduha ikibuga cy'indege cya Goma ngariho tuzana indege zicyura abasirikare bacu, nimuduhe umuhanda uva Goma werekeza Bukavu, tuve Bukavu twerekeza ahandi. Icyo mushaka nuko tuva mu bice mugenzura kandi rwose turabibakorera. Niba mudashaka inzira yo mu kirere ngo tuzane indege zicyura abasirikare bacu, turanyura muri uwo muhanda. Bikavugwa ko intare za Sarambwe zababwiye ko ibyo bari kuzana ari ubugoryi n'ubwana muri diplomasi, kandi ko ugomba kubabazwa ari uri mu kigo cya Sami DRC mu gihe igihugu cya Afurika y'Epfo cyakomeza kwikanyiza. Amwe mu makuru y'ingenzi atugeraho kandi arasobanura neza ko igisirikare cya Afurika y'Epfo uko kirushaho kwiyongera muri Lubumbashi, uko kirushaho kwiyongera ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi hari umugambi ukomeye cyane wo kugira ngo bakomeze bafashe Perezida Tshisekedi, igisirikare cy'u Burundi bose ku buryo bashobora kwitambika baturutse noneho inyuma aho intare za Sarambwe zaba zigeze muri Uvira. Birasa na hari ibintu bikomeje gukomera cyane. Mbahaye ikaze rero muri Uvira, cyangwa se mbere ko twinjira muri Uvira hari andi makuru make cyane agira ati ibintu birasa naho byamaze kuzamba mu buryo bw'umubano hagati ya Kinshasa n'abandi basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko biri kuvuga ko nyuma y'uko hakomeje gufatwa abasirikare ngo bari guhunga urugamba bagafatwa bagakatirwa ubwo gupfa, kandi atari ikibazo cy'abasirikare ahubwo ari ikibazo cy'uko umusada basabye utazi igihe, bigatuma bo bakiza amagara yabo basatira n'ubundi bice bigenzurwa na guverinoma ya Kinshasa ngo babone umusada. Hari kuzamo umwuka mubi uri gutuma bamwe bari guhitamo gutekereza ko icyo ari igihe cyo kwiyunga ku ntare za Sarambwe kugira ngo barekeraho kuba bashyirwa mu bikorwa. Ati uranga kwishyira mu ntare za Sarambwe ngo ugaruke kurwanira igihugu, ariko wagera ku ruhande rwa leta ugakatirwa ubwo gupfa. Birasa nkaho ahubwo abasirikare ba leta ya Kinshasa muri FRDC bari gushaka uburyo bashobora gukora diplomasi hagati yabo n'intare za Sarambwe, bakemera kwishyira mu maboko y'intare za Sarambwe aho kugira ngo bahunge urugamba bigenanye nuko musada utari kubagiriraho, kujye bigenanye nuko barimo bararushwa intege mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho n'intare za Sarambwe. Naho ikaze muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru y'ingenzi atugezeho agira ati mu kanya gato gashize hari amakuru amaze guturuka muri Plaine Ruzizi, neza hafi y'ikiraro usatira stati za Mobutu Sese Seko kuko Ngwendu Wazabanga wategetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'ingenzi agira ati mu gice cya Gitoga Lulambo we usatira Plaine de Ruzizi cyangwa ikibaya cya Ruzizi, amakuru yamenyekanye neza ko hari drone za Afurika y'Epfo zongeye guhagurukira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi zerekeza mu misozi miremire ya Uvira mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe. Ariko izi drone bivugwa ko zajaminzwe cyangwa se zatatswe n'ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa se systeme za GPS
z'intare za Sarambwe bituma izi drone zitagera ku mugambi wo kurekuza ibisasu ndetse no gukomeza ibikorwa by'ubutasi mu bice bigenzurwa n'intare za Sarambwe. Amwe mu makuru y'ingenzi atugeraho akomeye cyane arasobanura neza ko ibi ngibi bisa n'ibyongeye guteza akaga gakomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi gisa n'ikiri gushaka gushotora intare za Sarambwe kugira ngo basunikirize intare gusohoka muri bice bya Uvira bigenanye n'amakuru ari guturuka mu ngabo z'u Burundi. Amakuru y'ingenzi ava mu ngabo z'u Burundi agira ati ibikorwa byose bishobora gukorwa kugwagurukiriza drone zacu mu gace kari neza ku mupaka nibwo buryo bwiza, ariko gutekereza ko wazana drone iri mu butumburuke buri hejuru cyane ngo yinjire mu birindiro by'umwanzi biragoye ko icyo gihe hari icyo dushobora gukora, kuko ikoranabuhanga rishobora kuribona mbere bigatuma drone zacu zifata ubusa. Ariko dukeneye uburyo bwo kugira ngo drone zacu zigendere ku butumburuke buri hasi cyane ku buryo ikoranabuhanga ry'umwanzi ritabasha kubigeraho, kuko nidushaka kuzamura drone hejuru mu misozi, bari mu misozi aho bashobora kwibona vuba, biraza gufata ubusa. Aya ni amakuru yumvirijwe kuri bamwe mu basirikare bari muri Plaine de Ruzizi b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru avuga ko M23 cyangwa se intare za Sarambwe zayobeje izi drone zari ziturutse Burundi. Bivugwa ko agace kabwegera ko mu gihugu cy'u Burundi ariko gashobora kuba kahagurukirijwemo izi drone